Kiong ba ngalapendon kam bakla ku MLA Barim ya ka pisa MLA scheme SRWP kabla sanction na ka sarkar bat kila ongro ba ngalasay ya ka pisa bat ngalapendon kam bakla ngakwa ba ngan pensyai kumni ba hausnem hajar fuar haki benai November anda ngala resign kumu MLA ba ngale join ya kowe ke parti kala dukun no ke jinglong MLA jonga but ya ke second installment jong ka MLA scheme jong u arfulai ngam shumla yoshu ngayo tam ka first installment jong usnem Hajar arfulai kata kadai haki benai Jun benai Julai Andrei bangala resign no kumu MLA la pendu no yang bangan yo ya kata ka second installment ka total amount ka bang ini ben yo gede crore sanpula Andrei haka first installment ngala yo crore arfusanla kane ka pisa ka ba kiwan ban keno kadai ka second installment bat kadai ka hok jong upai ba ban yo ya kan pisa ngasulungo ba kini kiri orang ba jong ka parti UDP kimod ban khanglat ya ka bah jong upai ba ban yo ya ka second installment kamdai kamon jonga ba ngan yo ya ka pisa kamdai kamon jonga ba ngalit say ya ka pisa Andrei yang layo da ka sanction kani kadai ka sanction letter kabla ai na ka CNRD department but hangni la sanction ya kata ka second installment crore arfusanla bayagani la sanction ha ka lai tarik ubnai August hajar arfulai kata kamut hadir ke election te halor jong kani ka sanction ke sarkar kala pelai ya kani kepisah Andrei haka khatsau tarik jong ubnai August kami sakawai ke order bade baong ombit banse ya kani kepisah balakhang ya kani lembaga ni ke order te kani kepisah kala sakut haka office jong video om shumla banse nanta hubnai September nulu tarik mentau usnem kami sakani ke order bala cancel ya kani ke order jong u khatsau tarik August hajar apply halor kani ke cancellation jong kani ka OM kaba mene ubarok ubakren u kentho e ka jo omba habaka don kata ka order bala om la pensange om bit bangse ya ka pisa Andrei shumkren ya kani ka order ka bala dep cancel ya kani ka OM kani kami haka ngelu tarik u September hajar arfusa bad ya kani ki om na ka sarkar bala dep cancel no yang ni OM te kala dei hok yang minta bangan pendon kam ya kata kepisah kebala ain ke soka ba ya kani kepisah baka dei ke bahak bat ke dei ke bentah ke baar kamut ketika second installment jong ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baro baki kinyo ya ke bentah